ke jing artatin giran ke jing man maskem naga tu ke vote ke bangi yo melangani ke MP election kandang plus isu kinang don siput kinang persian nomor bagi i badai setang kane parti ke bang jeng don jingkerman dia ka jaj bende ko jeng te hakeleng kari kasih janji mentah ki phai khmat bat ki khmilinti ka VP bahkan jobun hakini ki arteli ki district council ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Janji Hills Autonomous District Council te nakalian ka jongfi fidan halor ka jing phai khmat deng ki pajba sya ka VP mentah niru ni ko minang alam ka voice of the people party isania ya ka jing persian ka mo panda bangi bo pajba ro persian yang ni ko voice of the people party te nginem lendet ya kata ka jing isania ka jong pajba pan idan ru ka jing kerman was kam bo pajba un persian ni nakabentakan ni ka election kawan sawan habaro ki arteli ki district council Yoi Pak John, kita telah jantan kami dari kom dan paling mention waktu itu dan setiap ya ikut. Ketika itu mereka mungkin lagi kandidat jong parti itu dan personal dia lagi jong di Majwa jong konstitusi jong layar dan ia iban keren boleh saya pimpin lu hai kisinong tahu dengan ba ini ki lak hari gon seki makiru ken singaw ya kan pin jongki ai sai nakaliang janga hoy kadika jiksha kata makisnong jengi gilabun dan ispa tadi di bangi persanghi nakaliang jengi ngidon ki jing angut bangin runglut ki kendong ken serat mo namar ngidon ketong bangin kenduk ki pajba ni kwa bania selok marhmat ki pajba ini thoi ni ban mangiru ni kenduk bagi pajba tian rei kisnong ke ba hapo jagamai rang konsesi ki labun palat ngimla ban runglut te lingba jong kini galak pathak bor lesi ngakwa ban kentui ki pajba baro ba pinimi thau ni ki jing bomla ban rung jongi ha kisnong ki thau ha ki dong ki kentot ki boper den leitang kani kawai ke bangila ban kulari pi ki pajba ba dien be klajit ni kum ki syakri jompi lani kum ki longi lam jompi nginem ino ip nginda wan ha kisnong ki thau jompi ba bengin pejru yi ki jing don kam ki pajba bat ngi kerpat ru ba pin artati ni kena ka jing kersan ke bas kam ni begin yo ni ka jing dom ha ni ka election MDC ke mementa ha ka Khasi Hills ba ka Jantia Hills para job dan buram napok ka konstitusi ke jongfi mo tak boleh sebut di piro bara